Yes. This is your boy MBITSI the producer. Loko sukuvava tanala. Niri loko sukuvava tanala. Ita dyondza swo tala ne. Yes. So namuntlha ne hi ta endla Xitsonga music for beginners. Lava va sukaka hansi. MBITSI Studio blogspot.com. Ta sungula ku vona ku xipiti xa hina I xipiti xa njhani ne. So nta tsakela ku ya ka 165. Okay. And then hita amiri kick ya mina lawa. Swi simple. Mota lawa ka menu ne. Mitaku. Fill each 4 steps. Yeah, it's enough. Eve hita lawa. Ka arrangement view. Ibitwa arrangement view liwa. Van'wana va ta ku I ti pattern. Okay, I rename pattern liwa. Liwa ni tava drums. Kick. Itla inika color ya red. Ku hita kota ku organize kahle ne. Okay. Eve itla ku le vekala ka arrangement view. Eve ya le henhla le alonga tsarwa pattern ya press la ka song. So ina kick already. I will duplicate. I duplicate now. Control B. Okay, Control B again. Like mina ntlanga sona cause I need draw. Control B again, Control B. Yeah, A1 to 5. That's better. Okay, I created pattern number 2. Creating pattern number 2. Nakona. I rename it. I hope yeah. Okay, inika color blue. Blue, yeah. Drag lawa. Ile isanyana. Yes. Okay, I will make a pattern here. I go pattern. Yeah. I will make arrangement view. I win alena. I ocean piano. Niranza piano one yaleka expander. Expander tune. Yeah, so under pianos yaleka acoustic pianos ne. Rock piano. Get a delay a piano one. Examine wana kumbia delay kumbia.
ma hi vona musiku yi famba njhani mi rhandza ku tlanga full like 3-3 yeah so hayi 2-2 hayi a hi vuyeni hala ka kick ne a hetele hi ta faka hi ta tatisa drama hina lawane hi clap so clap ya hina ya rhasa ne before hi fika ka mixing a hi endleni swilo hi karhi hi famba so lawa i ri channel number 2 ne so a hi yeni ka channel number 2 mi nga rivali tinambara letiwa ta vulavula swinene ta nkoka 1 2 3 ku ya ku amahlweni the more mi add channel is the more mi add tinambara ta n'weti ya cause leswiwani swi olovisa ku hi nga hunguti volume lawa hi hunguta volume kwini ka mixer ku na loko hi ya ka mixing swi nga hi karhati ta hoxa xinene sweswiwani loko ku ri ku ma ri interested ne hi ku vona swo tala ni kombela mi nga hesitate please subscribe mi klika na xiklokwana please for the drums we done for the drums. So okay, I got party number 3. Party number 3 I was in hyper canvas. I was in channel number 6. If sound there was a click button one yakuma sound I got brass synth brass 1. Yaka arrangement view hiteka pattern ya hina hi hoxa lawani hi lehisa hi ta kota ku draw na kwala ne a hi ri nemeni hi ku brass
Yini ka color na loko yellow. Accept. Okay. Piano roll. Koti utlanga keyboard. Mi tirhisa keyboard, mi tirhisa play drum, mixer mina liwan, digital mixer. So minga langutani screen kuni that's why ni slow. Langutani screen kuni van drawing jala. Eve velocity kufane tin'wana na mitisa yana hansi ku na loko mi draw ti ta famba same level, so akufanelanga ti famba same level ti key, kufane ti famba like this ti floor. So ku hinga dinkarhi a hi hoxeni marimba gong 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 gong, a hi hoxeni marimba 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 marimba. Okay, I created pattern number 4. We hita tirhisa marimba mangaleka FM7 load minda tirhisa Federal present for this tutorial, and then mita lawa vanga tsala ku marimba, double click number 22 ne, double click masuto ko already kwala mingena ka easy mimavamba mato a difference, kuna difference volume. Loko mitwa kunge velocity imtsakisi milakuta higher ka 127 inga maximum velocity, mikeka lawa, and then loko milaku marimbangu na mavana na that thing nitakombela miklika lawa ka pitch, mawoka pitch, and then alaka module la mienganya so mama mara mina ku nina module eka keyboard ya mina. Awa sanma uzanguna lawa meko. Remember liswala minga siyendla loko mitlangile already, mita manika that thing. Channel number 7, and then
channel number 7 a hi ri nemeni sweswo a swi hupi kwalana ni hupi a hi ri nemeni marimba and then color ni rhandza green, very green, very green. Okay. Chu. Yeah, lawa ni pfulela headphone ta mina marimba lava kuma ni balawa ya na kuma ni balawa aha loko mi lava ta tlanga marimi mi nga vheti mi tlanga just lavetelani something like something to match, mi nge tlangi just ni vulavula leswo from experience. So it's not always like ngongoro fane mi create something xintshwa every time loko mi endla beat. So na mina leswiwani ni zama ku endla swo lawani. I'm a pro, I'm not a beginner, I'm not a middle man, but I'm a pro. So I'm actually a sound engineer. So ni lava ku na n'wina mi fikela la nga kona. Mi nga yanga xikolweni ku fana mina nga xikolweni. A swi bohi ku mi ya xikolweni masiku lama. Mina hina ti pro hi nga ta mi pfunaka ni ri. And tsundukani method leyiwani i tirha Xitsonga, disco, marabenta, kwasa, makosa, rumba. Na loko ni khoma guitar lawa i ni ta lavetela sweswo boha. Okay. Lawa ni notisa ku module ya mina ni pfuleri ngopfu. Xivilwani xiya a ni mi komba xona mi ri hi vuyela xivilwani xiwa a ni xi pfuleri ngopfu, so na xi pfala sweswiwa xa ni disturb na xi pfala sweswiwa ni ta vuya endzhaku ni swi vona ku ni endla njhani hi xona.
matsundzuka nte velocity akufana ngefana ko fanele ni adjust ku base lewa inga be kufana ne inga be kufana kufanele tin'wana ti-key ti ri hard tin'wana ti nga punch mavona risimu ku ri huma ri tsakisa vanhu swi tika ngopfu kufana khiliwa kufana nga i baliwa kufana nga i bakhiliwa kufanele yi endla so ya hansi na liwa okay base hina mitwini ku injani so a hi vayeni ya cheka a module ya hina liwana ne base ne I right sweswi ka nkarhi wa sweswi mara a yi se va right that's why ni nge te ti-numbers letiya ti na nkoka ngopfu hi karhi hi endla hi ndlela leyi hi karhi hi twisisa ku ke sweswi a mi ri ni endla so ku na hina ne hi va na that excitement so sweswiwa ku na base leyiwa ku fanele hi endla something so ni ta lava ku hi ya ka base ka channel number 7 my one number lewa a family ka mix my one ibakwini ka number 7 so ina kuta hoxa something sho nta kota ku lavetela ku mina ni lava yini leswi swi hleketaka mi mihleketo na mina ma swi vona where's my favorite one for filter EQ so mavona I tlanga base too much gongoro liya so and ina chaka hala ina chaka lawa so I'm going to create a curve yes
Okay, so EQ ya hina ma vona ku endla yini? Ni ta tsakela ku tirhisa this dot so ni lavetela na ku ta add nyana tone ka yona. So ka base lewa so na ku marimba lama ni lavetela tone until ni ku ni kumile liwa ni kumile twa so entire hosha dynamic. Ni lavive ngopfu so hikwalaho lawa ni ta hoxa dynamic nako ku i daka marimba loko marimba lama ma lava ku ta humesa a hi-hats madaka yi wa hafula ya compress. So lawana ne mi nga tirhisi ngopfu ku languta swi nga swi endla, tirhisani ngopfu tindleve ta n'wina. Okay, I hoxini party number 5. Party number 5 nakona ai hoxini marimba nakona matsundzuka musuku hi kwini load marimba brightness volume. Okay, channel number 8. Pattern number 5, rename, color, green rename, base marimba. Ita hoxa marimba lama u gungula ka base marimba. Okay, mi nga wari swo tshuka ne khala leyi ta cinca leyi wanti ku why endla so. Okay,
so lama ku fane hi ma yisa hansi magunguna so aha that's loko mi tirhisa ngopfu tindleve ta n'wina a ni nga mapaka nga ku fana ne cause lo copper even paste so ku fane ya ka channel number 8 ya hunguta marimba lama base marimba ku fanele mahasi so lama ku hita kota ku mayisa henhla kahle ka level ya hina fanele tlanga swilo hinkwaswo number 8 party number 6 I ocean just anti kuringa oshayi lawana any sound limits akala ka n'wina okay mi ri na tirhisa ya ka Pasonic ya ka Jones ne channel number 9 arrangement view rename and then in note lo one so noting ga unika khale n'wana n'wana leyi rhandaka done. Danko hi swona a hi mi khomeriso minoti mi ta tihoxela hi ku ya hi ku rhandza ka n'wina kambe ni mi kombe ku process i njhani lawa a ku nga ri ku ni mi tlangela risimu ro tsakisa ku mi kombeta ku swilo swi endliwa xinjhani. Danko like and subscribe chope mi va byela a ku ri MBITSI the producer.